Nongeye kuguha ikaze wowe udahwema kubana natwe makuru n'ibiganiro bya buri munsi, amakuru n'ibiganiro duhora tunyuza kuri uyu muhora wa YouTube, umuhora wa Bisobanukirwe Official. Umuhora wa Bisobanukirwe Official uba uhari ku bwawe, kandi umuhora wa Bisobanukirwe Official ni wowe washyiriweho. Rero muri aka kanya tubafitiye amakuru tugiye kubagezaho, amakuru ariko agiye kuba yibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri aya makuru turaza kubabwira ko Uburundi bwihakanye cyangwa se bwaje kuba buvuga butemera ko ibyo u Rwanda ngo ruvuga, rwaje kubera rwihakana u Rwanda rurushinja gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Andi makuru kandi turaza kuba tubabwira yuko mu gihugu cy'u Burundi nanone rero umutwe cyangwa se umutwe w'indwanyi wa Red Tabara urimo ushinjwa ubwicanyi ndengakamere bwo bukorera abaturage. Rero wowe ntujye kure, muri aya makuru uraza kuba usobanukirwa byinshi. Iyi ni Bisobanukirwe Official. Uba utarakora subscribe ngaho banza ukandeho, maze ibintu birusheho kugenda neza. Tudatinze rero, reka amakuru yacu tuyahere kuri iyi ngiyi ivuga ko Uburundi bwihindutse u Rwanda rubushinja guhuza imbaraga na FDLR. Guverinoma y'u Burundi yigaramye ibirego byo gucumbikira no kwifatanya n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR ishinjwa n'u Rwanda, ahubwo irushinja kuba ari rwo rucumbikiye abarwanyi bo mu mutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bwayo. Ku wa gatatu Werurwe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yandikiye ibaruwa Perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Moussa Faki Mahama asaba uwo muryango kudashyigikira ubutumwa bw'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo muri RDC buzwi nka Sami DRC, bijyanye n'uko kubikora byaba ari nko kwenyegeza umuriro. Ni ubusabe u Rwanda rwagejeje kuri AU nyuma yo kumenya ko hari inama y'akanama k'amahoro n'umutekano kayo yari iteganyijwe kuwa 4 Werurwe yagombaga kwiga uko uriya muryango washyigikira Sami DRC no kuyishakira ubufasha muri uyu muryango wa Afurika no mu bandi bafatanyabikorwa. Sami DRC igizwe n'ingabo z'ibihugu bya SADC birimo Afurika y'Epfo, Malawi na Tanzania. Izi ngabo ni zimwe mu zigize ihuriro ry'ingabo za Guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC, FDLR. Ingabo rero za FDLR nazo zirimo ndetse n'ingabo z'u Burundi, umutwe wa Wazalendo n'abacancuro rimaze rero igihe rigaba ibitero ku nyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Minisitiri Biruta yagaragarije AU ko Sami DRC itagikwiye gushyigikirwa mu gihe yiyunze ku barimo FDLR isanzwe ari ikibazo ku mutekano w'u Rwanda. Ati Sami DRC nk'ingabo zigaba ibitero muri iri huriro ririmo iyi mitwe yose ntabwo yasimbura ibiganiro bya politiki byakumiriwe na leta ya DRC. Bityo rero Afurika Yunze Ubumwe turayisaba kutemera cyangwa gutera inkunga Sami DRC. Biruta kandi yamenyesheje komisiyo ya AU ko FDLR perezida wa Kongo Felix Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi bafite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko babyitangarije ku mugaragaro mu minsi ishize. Yasobanuye ko amagambo batangaje mu minsi ishize leta y'u Rwanda yayahaye agaciro hashingiwe ku bufatanye izi mpande zifite mu ntambara iri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bwiyongeraho kuba u Burundi bwarakoranye n'umutwe witwaje intwaro wa CNRD-FLN wagiye rero ugaba ibitero mu Rwanda mu myaka yashize. Burundi
Uburundi rero bwigaramye FDLR bushinja u Rwanda Red Tabara. Guverinoma y'u Burundi biciye mu ibaruwa Minisitiri wabo w'ububanyi n'amahanga Albert Shingiro yandikiye Moussa Faki Mahamat yigaramye imikoranire u Rwanda ruyishinja kugirana na FDLR. Shingiro yavuze ko kuvuga ko u Burundi bucumbikiye ku butaka bwabwo FDLR ni ukubeshya, ahubwo u Rwanda nirwo rucumbikiye abacuze umugambi wa kudeta yo muri 2015 bayoboye Red Tabara. Uyu mukuru wa diplomasi y'u Burundi kandi yashinje u Rwanda gukwirakwiza amagambo y'ibinyoma rugamije kuyobya abantu mu rwego rwo guhisha ikibazo nyamukuru kiri hagati yarwo n'u Burundi. Minisitiri Albert Shingiro mu ibaruwa ye yongeye gushimangira ibirego bya Perezida Evariste Ndayishimiye yuko u Rwanda rusigasira, rugatoza ndetse rukanaha intwaro umutwe w'iterabwoba wa Red Tabara udahwema gushyira mu cyunamo kubashyira mu cyunamo rero biciye mu bitero by'iterabwoba byibasira abaturage b'abasivile by'umwihariko abana n'abagore. Shingiro kandi yashinje u Rwanda kuba rugira uruhare mu gushakira Red Tabara abarwanyi mu nkambi y'impunzi ya Mahama. Yunzemo ko ibirego bihimbano by'uko Burundi buri mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda nta shingiro bifite, ahubwo asaba Moussa Faki gukoresha ibiro bye mu gutuma abakekwaho kugira uruhare muri kudeta yapfubye muri 2015 boherezwa i Burundi kugira ngo bashyikirizwe ubutabera. Ngayo rero nguko uko u Burundi burimo burihakana ibyo u Rwanda rubushinja, ahubwo rukavuga ko u Rwanda ngo arirwo rwaba rukorana na Red Tabara. Rero bidatinze reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi ngiyi, aho mu Burundi biri kuvuga ko umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara ukurikiranwaho ibyaha by'ubwicanyi indengakamere. Urukiko rukuru rw'igihugu cy'u Burundi rwatangaje ko rero rwaguye amadosiye 2 ku bitero byo mu Gatumba, Bujumbura na Buringa mu ntara ya Bubanza byahitanye abantu bakaba 30 harimo abashinzwe umutekano. Umutwe wa Red Tabara waje kuba rero uvuga ko ibyo bitero ngo babibeshyera, ahubwo ngo ari ubutabera burimo burabigira ibikoresho. Itangazo ry'umushinjacyaha mukuru wa Repubulika y'u Burundi rero Repubulika y'u Burundi ku wa 4 washize ku mugoroba yatangaje ko rero habayeho ubwicanyi bukomeye. Ati rero kuri ibyo bikorwa byose bikorwa na Red Tabara ntabwo ngo bazakomeza kubyihanganira, ahubwo bazakoresha uburyo bwose barwanye. Ikindi kandi baremeza ko iki kibazo by'umutekano muke uri mu gihugu cy'u Burundi ngo kitakiri ikibazo cy'abasirikare cyangwa abapolisi gusa, ahubwo umuturage uwo ari we wese agomba kugira icyo akora kugira ngo amahoro aboneke, iki kibazo ntikizongere kuba rero cyaboneka. Red Tabara ngo ntiha agaciro amadosiye rero cyangwa se ibyo birego by'ubutabera. Yaje kuba rero Red Tabara ivuga ko ibyo ngibyo itabyemera, itanabikozwa, ayo madosiye bayashinja ngo ari ibinyoma. Kubwo rero mu Minisitiri rero
Gervais Ndirakobuca avuga ko abizi ko abantu bahungabanya umutekano bamwe rero ari abana babo, yaba bamwe ari abana babo, abandi ari abavandimwe, ndetse ngo abandi baba ari n'inshuti zabo za hafi. Gusa ngo ibyo byose ntabwo ari byo bakwiye gushingiraho babyitwaza, ahubwo ngo buri wese afite inshingano yo guhuriza hamwe imbaraga na mugenzi we, maze bagafatanya gukemura iki kibazo, abaturage bakabasha kubona umutekano. Ngaya rero nguko, aya niyo makuru twari tubafitiye, amakuru yacu, ariko kuba tutatangiranye, reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yagiye agarukaho. Muri aya makuru twababwiye ko leta y'u Burundi yaje kuba rero yigarama cyangwa se yigarama ibirego iregwa n'u Rwanda ko yaba yifatanya na FDLR, ahubwo iza kuba ishinja u Rwanda ko ngo ari rwo rwaba rwifatanya n'umutwe wa Leta Itabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ngaya rero nguko, ngaho komeze ugire ubugingo. Amakuru yacu nakagaruka, kora subscribe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, maze tujye tukugezaho amakuru akanya ku kandi. Iyi ni Bisobanukirwe Official.